Okay, good morning, church. Mering palik le jung atorn tum. Ring pa share le la. Mi kujung garagad le yang. Jena Rame gabda ksakavali kujung kaning siang. Here ka pakam tai privilege opportunity kamyuvang to stand before you and share His word. Yeah. Jena aju yang dalaga da tangko na ma kaning le jang that le jena aju isramani kitiao ko mix halaga mutu siang English and tangko mix kitiao ko mix halaga mutu right. Tum na hope you understand. January Rame Kapta ishi women chairperson kala women society jana ishi pastors kala deacon boards pingli ningshi haire ji hanglu shit ngai igata khangzana li le igata phakam ta ya platform khamyu wang ningshi haire ji hanglu shit ngai jana itu machat chang sermonly macang cha orang lega. Once again a very happy Father's Day to each one of you who have gathered here today. Yeah. Vren tum psychorally makavada sokmiji tum wing sarano ji ajuji mixoi hanglu shit ngai jana. Let us not be discouraged for those of us without Father Yang, but remember that we have our Heavenly Father who loves us so much. Itumli leshi avu avali leshi meda avu avali care sa meda itumik sakwa le ji mamlaya se itum yang ajung tori jana oktui koibeda. Today is a day where people celebrate a Father's Day. Jan Father's Day hi kilakla de tum mujuk yang marakli ne tum manghan ingle kivang Father's Day celebrate sakla den tum marakliwa ngahandle rin tum klad liang. Jan Father's Day is nothing. It's a time of thanksgiving yang. It's a time of prayer. Adam hi kyo adam kle jigawa na savu na sabali ning shi haireda kahang nas avavuli ning shi haireda kahang wa adam ne jimang ning la avavu akli hokwi laga pamurum laga appreciation kami siasa kami we adam ne yang je tu mamlaya se jana okay it is clear yang sermonly matang chat maman okay all right okay jana I would like to ask all the fathers gathered here today yang avavu sada click the only questioning han ngai. If you could go back in time, what advice would you give to yourself? Yang nganui gizan hangung li si ji na ki advice mira na kladali yang. What advice would you give? And for those who are yet to be father, why do you have to honor your father? Kiwivang nasavali kiwivang kiashigla. Why do you have to honor? And are you grateful and thankful for your father? Na ningshid lela. Are you grateful? Here is the question that we are going to address today, yang, from Hebrew chapter 11, verses 8 to 12. As a father, why is it important to have faith in God? Avavu agsada, vreli sitsang the oktiwi kan kanai kigla, kivang kyaka. Why is it so important, yang? Kivang kana gazangat kana haugla. Itum no ogtui yang valu, yang. Simkura no, mayangra no, tangku no, alungli no. There are brokenness inside the family. In the details and mahanglin tum te de clean, yang. Avai na avu machakang rock, yang. Now ngarai na avavu machakang rock. Kachung kale de clean. Simko kaing rock laga. Malaysi tail okting rock laga pam de clean. Te de clean. Ka avavu agasada. What is your desire, yang? No, what is your desire? You don't want to be a father who don't really understand what your family is. You don't want to be a father who really doesn't understand the needs of your family. Yeah? But you want to be a father. Not only that, atang isiwajan hangkai stada really kangjia simkur akang sang sangai really ngjia kangjia simkur jivang te yang. When Christ is in your family really sitsang loko okutua simkur jivang te jin yang min yang kra adam staran jana itum ajung authority itum main samitu da topic itum na facing sagi ji Hebrew chapter 11 verses 8 to 12 li facing sagi ji avavu aku sit kasang ju matangli matuira matu urumra itum yang jana I want you to keep this question in mind as you go through today's message. Aju message vama mandi ni tumni avang rabing lihim bachuk sangai yang. What does it mean? What does it mean to be a father of faith? Avavu ako wisit kasangi kigla yang bachuk sangai ni tumli sang mamanda. So today I will be delivering you all today's message from Hebrew chapter 11 verses 8 to 12. Isi Bible ba mi na mathalagay na ba mi here
ning shi here verena we tungli le sok mi ji ta sung mir no jena itumi sermon lima jangrang laga a brief background yang background studies book of Hebrew overall hi details in of amajang america yang tumli phapta khwai wang the book of Hebrew hi tari scholars ping the studies alaga research katha tam saran kipani klei ji va mathem ni ji kha ku chung jana khang apostle paul na li la hang yang jena book hi around 60 to 70 AD adamli kakapi ni ji book hi yang jena the letter of Hebrew as a whole message overall theme message ki kala de tumna parking is taran Jesus is the ultimate revelation yang itumna Hebrew book parking saran itumna hon jing jing gi Jesus Christ itumni hui khame Jesus Christ hi ra haire tumling ngatang mi khwai wang and we are to recognize and realize that Jesus is the ultimate revelation from God yang jina Hebrew overall theme li ithada ka pi hai jine jana ka ajiwa itum juli focus masam yang today's main focus will be on the father of faith. In this short message, Jena Ajui letter hili Abraham yang Bible atang pami khai dada Abraham is displayed as a father of faith. Itum the Bible bakyang istaran details and mahang lethe yang Abraham he one of the recognized as one of the father of faith. Yang Jena according to itum the neli in the question itum the question occurred nahan si what would be your answer yang what is faith? Sit kasang hi kikla da na tumling hansi je na tum ka ta define sar mong chuking la kaira vresi agasada na kiwang Jesus Christ ali sit sang vresi agasada why do you struggle so much to even follow the footstep of Christ matheira mane vrehi gipagla jila mathem ne da sai jila na sit sang ding you have faith in God you have faith that one day you'll be with Jesus with God yeah have you ever thought about it sit kasang hi khila khala da ta ina Cambridge dictionary li bakyang istaran thadi hai yang great or complete trust or confidence on someone yang in someone jana Bible li pau khung adam saran itum li Bible ni ki hangai da sit ka song we matang li Bible tu ni ki hangai kliam ka thar tu ni ki hangai kle Hebrew chapter 1 verse 11 bakyang jitharan the yang text li sang me li ne tum na buying law or Bible le ka Bible line refer sa bayang hili hangai mikai na material sai jilila sit ka sang yang mikai material sai jilila sampang lakra da ka chi han khle jili sit ka sang hoi chi yang then simply define believe in something which you cannot see mikamu akasa tiaw gi to me we are limited being yang akam kira sok nigle ji mathem ne aru I muti ma manda nu thungli kira sok nigle ji mathem ne yang one of the best example nu tum ku pai laga church ku khau ti likli wara ki sok nigle ji mathem ne yang kha Kisokni kila kira sokni kila jima thei sai jilala. You believe, yang you believe in something, you believe in it, and have faith that it will happen. Jili sit kasang hoi jini yang. Jana atang hangkai jithada itum Hebrew chapter 11 verses 8 to 12 uli topic hi facing Abraham we karzan when facing salaga matura yang. What does it mean to be a father of faith? Jen aju passage pak yang atam staran itum the result gutum thera yang. The first result is faith obeys God's calling even when we don't fully understand. Yang itum the verse 8 parking sarante we see that by faith Abraham obeyed God's calling to receive for an inheritance. Kirasok nikle ji mathem nyang verena Abraham li ko adam saran a kipagla ji mathem nyang ka Abraham what did he do an kisakle ji ka ko adam saran khanganai khangna mamling si changla ka khanganai ji de itum na Genesis chapter 1, we 12, 1 to 3, parking Adam Saran, or Genesis 12 all the way until 4, 5, 6, 7, Pata King Adam Saran itum na yang. Vrena ali hoi simkru lay yang awi now grabbing lay avavu grabbing bame lay sila kan lum la kan oktwi the clean. But when God came, Jesus Christ vrena ali ko Adam Saran question akalakam mga han yang. Oi na ina kipakle. Laga, why did you call me? He just stood up and obeyed by faith. Yeah. Then a brief background. Abraham yikachikata miklej cover. Verena Ali Mohorang laga ahi Ur of Chaldees thing upon akle Arihon Adamli Iraq lineang. Chiu upon the Okti Saijide. Our history he could hagle background he is from a pagan religion. Yang. Kemeoli or idolatry spingly, Pupia laga, Korum laga, Ogtuem Yakanejide. Our ancestors being family being trace back as Adam Starani Layang. Are we
great grandfathers ping no ko tong hi camel pingli or idolatries pingli tha da khorom lo ko ok thue mi nei jide but why did God call him yang vrena ali kho adam saran question mang ham de na ma chuking la nali mi mag thei mi akhan ni ra hol go ais chili valo chili china ke ji thra sam phang rei si would you go yang na ka tha da phaning ra akipag le ji la ma them ni si chang pai ga ma si chang pai le ji la ma them ni but Abraham yang being the father of faith question akala mang ham ni very seeming sai la very gipagla ji mathai sai la he stood up and recognized yang oh akoni gipagla ji recognize ai oh he very lamo he gipagla ji recognize al go kahang na la by faith he obeyed yang are we atishuri ji de chen itu mamlai se yang very si aksada Abraham when kitam kui paikle sometimes there will be a time where you really have to make a decision yang kisanikle kivanikle jilmate salbai ka vreshi aksadi thumma malai ase kichiva sit ka sang le ka khang khang na ji malai se yang itumi really rally sit sang le ka khang na lo okuthe adam saran there will be things miracles things will happen then phat matara salbai da chatwa mamanda really jang le ko okuthe adam saran ji mirin ji wang te yang jena it moves Sava Mamansa says, and we have seen how Abraham responded. Abraham very caught him saran. Abraham had response hakle. Now let us look at our next point. Yang next point is to obedience is response to faith. Yang itum pani say kajiva sit kasang leila la yang sit kasang leila la when we lack obedience it's incomplete. Kyuvang klejikava obedience is response to faith. Kang nine sip kasangi hand to hand ngrum jine. Jena sip kasang lelaga kang na ko hoji male tu ka baji aremane ya. Jena itum for example al kukwisi yang if you say I believe that wearing helmet itum helmet kari ko tong ping thedle yang I believe that wearing helmet while driving save lives but you never wear it and you are involved in accident no we sit kasang ji aremang sahawe yang aremang sahawe helmet kasang hina no we mirin kan mi lakra chi cover you will wear it meaning la you will wear it because helmet kasang hina ki chi take le ji cover it demonstrates the reality of your faith na sit sang kasang khat sit sang chawe ki ji thei ji ne yang jena genuine saving faith is an act of obedience faith jeni tumna second Romans chapter 1 we 5 color Romans 16:26 li pakyang jitaran apostle Paul referred to as the obedience of faith mapasok li meriang nutum na pauki para he refers to as obedience of faith chen itum na hanung li sit laga verse chapter 11 we verse Hebrew chapter 11 we verse 8 li pakyang atam tharan itum na theye yang Abraham's obedience faith caused him to go out to a place that he was to receive as an inheritance. God did not reveal him what is ahead of him. God did not reveal him where the journey will lead. Yang kali kwani gle jimatem ne. Ari honu okthotli na phaning engla. Ituma GPS internet le haira phone le haira le share the claim yang US li vara jikala YouTube li connect salo the share yang. He went to Mysore Palace Tamil Nadu li tara Mumbai li vara jilo check in internet ko tom sambang share jine. But when God called Abraham, Joatam higata advanced technology jimle samne, kisani gle jilmatemne yang, akik lamatemne, kalivani gle jilmatemne. Abraham obeyed, risking everything on God's word of promise. All he see is emptiness, yang. Na mi kami laga kiteta mi kami kaya tam saran. All you see is darkness, yang. Tang kamang te de meaning la yang, tang kamang te. Our journey vagi ji tajle kira sok nikle ki. What awaits ahead of him? Matejle ki sampang nikla ki wang I ali krom tak lekle ki wang an khangi sitsang laga follow sa likle jile matejle Abraham. But he obeyed by faith and faith alone. Yeah. Jena itu mamalaya say there will be challenges in life, uncertainty of what life will bring to us. Mikamo agsada itu mirinli ki rasok nikle ji matem ne yang. Ki rasok nikle ji matem ne. Akama kan thuai ba aju kan thuai ba kari accidents abai inutum news khiang ping na thai ting chil ga pam da cleaning there will be challenges there will be things that you will stand up for which you don't want yeah kai to mam lai ase Abraham with hada
really sit sang laga really ngavab laga okatui kachat atam saran verena thru mi yang kali vara kali ungra klag ji an than mi yang mi ji de jena Abraham na he risked everything and obeyed God katong e chhoi laga really kipak le ji mathe sa la khang na laga follow ga sa thada itum avavu sa ping le challenge sangai achu yang there will be a time when you have to make a decision like Abraham. Struggles later, young. There will be challenges in life, like no with financial crisis or no. Simkur alongli financial crisis or no. Kala no with health issue or no, young. Mikamu outside your gida. Ninga jot. Kala struggles kasa confusion jile sara. Ta avavu aksa the nakata the octuli clay, young. Na naungara bingli or na nishipavuli or your family. How are you setting an example? Vreli sitsangda kala vreli hanganada vrewi tui na yimi khaijili follow sada oktui lela yang challenge sangai jan itum jimam lai ase. Sometimes you will face with failures and disappointment in life, but let us not be discouraged. Yang discouraged masase China agatang amning ne ka no we failures ada clay na masara da clay let it be a stepping stone for you, yeah, let it be a stepping stone for you for the future ahead of you. Jana are we in a iwi testimony brief salaga in a hangai, yeah. I have 7 siblings, yeah. China ngara shini leye. When I was young, I used to be very active sagasang ka sajin intum sisim kurli leidle re yang mi aka active ka sami leidle re nimla isisim kurli active ka sag pai nim ne chinangra sinili isavu mangner ari yang gaye yang there are a lot of challenges, there are a lot of struggles mi sinili avuvuna avu akan yang ka gi ma pai mde yang ma pai gi sangat ma pai mne. There are financial problems, struggles ka jung klai jina chu adam jili laga 5 to 8 years yang details and masang mereka briefly 5 to 8 years li cha chai ta sai jile le isa amani lin leg shi jang khwai ma le jini liang le shi ga jang khat le shi jine lui wa re ji ga le li ma thot khwi jina as apoi se ni lui wa se de yang ramwak song the de le lui wa re ji ga ba you travel for 10-15 kilometers a pain chat bai jila chen chodai re ji ge shi aman phung phung le ga wa amang ma wa ngai ji sa ni yang chen next thang le pi ga ba pung ma ti ta li ma thot le ga ai apoi tu le ai ama ye ma ram ra ji wa amai li ho ga la chon yo ho lu ji. But my mom trusts me so much. Yang amanili, tada shikasang jang family jena tanwa jena even in the age of 7 to 8 years, ma somte kind of way. Temde na jena panyung lagar yang ma somte lule wate kikla. I was exposed to many stuff. Yang jena when I reached 8 to 10 years, this is where I moved out from my hometown. Yang isi ama he very kataya. She is a God-fearing woman who fears God. Nia song ma pirang laga Bible pa mi itum niang sia sami Sunday khra tam saran Sunday kibang ka khla jile tam stel ga Sunday school wa kang sake chen Sunday li ka wi ka khla jila tam stel ga ma tha la ka tum ni very we to tam stel ga race ka ai itum niang chen ili isha ma nang ne jo na ayer sok we atam rai ro ko na ayer sok fai khangran sao lo dang jila. I was very young back then in Isamalia. Ai kia kang ni fut le ga kibang ili sok lu jigli ima wa ngai mne isa ama wena tatam chat thui ngai thui hang ma fa lak mre jaw da sai jili sa manang. Don't worry my son, have faith in God, just obey. Where we kangaran ne da kui se itum si sim kur chot da clearing si da clay chi thei da clay ne nan yang sim kur wi chot ga chang chi thei da clay ne vren na li ka pang kui khai go inao jena valo king ma tham ne vatam khoi lo kung lo in the ling rai sara. Mirin pay dang apakaw ki jimning laga. Why you feel so discouraged? It's okay. Go and learn. Tam kui kai tulung rasalo in the ling rai saray jide. Then tada tuwe lagi I Bangalore li ta yang. Bangalore li ta lagi I homely race sakay yang. It was founded by Ramyo and Philipem Simray nitum kai kabing na tate lere. Anik founded say awi homely ring kai yang. Jingkum va maman. Struggle sama struggle kachung kalejin yang anikini testimony tek how God gave a vision to him yang Abraham lik hoji tada ishi founder balil hoji lam nim la vrena hoi Ramyo nali in hi mi head liko katai ga zaman naw bing kalan maranaw bing li yang laga na optui gi go na John laga no ministry hi ko the ko adam saran
คิดคำเลยสามเนี่ยยังคิดคำเล่มเนี่ยคิดคำเลยใส่จิตละ by faith he obeyed God แล้วก็ministry Bangalore open ซะดิช่วยทำเลย Bangalore ministry or home open ซะกี่ challenge ก็ไปก็ home นี่นี่ลิกปั๊มพิงเนี่ยเท่าเลยเนี่ยก็ใส่ก็ปั๊มไม่ดังเดละถ้าได้มาจุกิงเรา challenges ยังก็ไปนิ่งเนี่ยคิดคำเลยใส่จิตละอันนั้นhe took up a courage and obeyed God's calling by faith he ran the ministry ยังเช่น ministry เขาก็พอกิจทำนี่ถึง8 10 years old ยัง10 11ยังก็ที่เรามั่งใส่แต่ใส่จิตละ he became my godfather ยังavava อักษรได้อันนี้ถึงนี่ raise กัน sometimes there are financial challenges ยังเมื่อคลีว่าจัดจากไฟแล้วมันเลยจริงนะเว้ยยังจัดจากไฟแล้วมันเลยเนี่ย financially we struggle but we pray sometimes หันจากไฟแล้วมันเลยแต่จัดที่ห่างไกลกันมันเจนตัวมันนักแล้วก็เลยจ่ายจริงยังถ้าใส่จิตละจูริงกับพายตัวมาอีลีหาสามมีแล้วก็หกสามมีแล้วก็จะ discourage มาสามเนี่ยเอาไว้สิทธิ์กสังจิตเลยกับมารักลีอันการเลยตัว fasting once or twice a month ตัวเสียสังรุมจริงไอ้ fasting prayer ยังอันนั้นทำสิทธิ์เด็กเลยก็อันหังเด็กเลยจีงานอาคุยเลยก็ตัวนี้นิ่งลงสักยังตัวมีกษักขวาจีเลยเขาตัวมีกษักขวาจีนี่ตัวนี้ก็จอนมีแล้วเขา supply สามมีคิดคำเลยใส่จีเลยตัวมัน very เสียกษัตริย์ทำสารมักเลยจีละ very นึงรุมสังมีแล้วมาเลยใส่จีเลยสิทธิ์กษังทำสาร very นึงตัวนี้มักเลยจีละก็ต้องจีขวัดโคจอันก็ต้องยังสังมีแล้วเถอะห่างจีเด้เช่นในพนิงงฟิยัง sometimes where they go to extreme where ถ้าเดชิมของในนาบิงเลียทุกจอนในนาว่าแล้วก็จัดระบบขวาจีเลยพนิงงจีเนี่ยจัดจีโบว่าแล้วก็จัดจีคุยงแล้วก็นาวราบิงวังหังมียังเช่นจีก็จุงก็ทัดสายจีละนิ่งละอาวาเวอร์อักวิสิตก็สังเคลยังนาวราบิงก็ทุ่มจีนงุนก็สังกัดงุนจีสักก็จิกตั้มคุยจีละงุนใส่แต่ใส่จีละอันนั้นจ้าก็สิจังตาจ้าก็ courage เลยแล้วก็งานนิ่งก็แล้วก็ทุ่มนาวราบิงวังเสียสามีแล้วก็พันนิ่งมีแล้วก็ตั้มจีเทแล้วก็ริงตะเคลจีเทแล้วก็จุงก็ encourage ใส่จีละแต่จิงกุมจีว่ามามันจะเลยก็ after 8 to 10 years อีจิงกุมก็จีดา15 18 years almost 15 16 years กายเราใส่ยังรำเว้นเลยก็เราไม่สัมพันธ์ละมันในทั้งก็ก็สาระสักเลยก็อิชอามากันทัวร์อกทัวร์กันทัวร์ได้ไงแต่จีจิงกุม8 to 10 years ไม่เทคุยมันในอิชอามาเลี้ยงแต่ใส่จีเลยอกทัวร์กันทัวร์ก็เด็กสาดมสรัน I really had struggled so much ยังstruggle ก็จุงก็ใส่จีเนี่ย that left a deep void inside my heart emptiness inside my heart ยังอกทัวร์ก็ต้องก็แต่ตาตุงครอดหายจีเลย phone call ก็สาวทำเลย I was not able to believe อิชอามากันทัวร์จีว่าอีตุงจอยทำเลย board exam ท่าแล้วก็ปั๊มใส่ยังเอาละ following month เดปั๊มใส่ตุ่มจึงกุมก็สร้างเขาที่กี่จีน่ะจีน่ะ we prepare a lot of gifts and a lot of stuff but อิชามากันทัวร์จีสักกี่ไม่สิสังเกตทัวร์ยังจึงกุมจ้าก็ almost 8 to 10 years ไม่ถึงคุยแล้วแต่กันทัวร์ใครจีเทแล้วก็อีนิ่งสักจุกสังกัดสักจุด and I was broken hearted นิ่งลิพันนิ่งแล้วก็อกที่คริ่งวิกเลยที่คิดเลยแล้วมาจุกยัง very วิวังเดเสียสาจิงแล้วก็อดรำก็เชื่อแล้วก็ or ถ้าthe fasting and prayers แล้วก็เสียสาจิงแล้วก็เกาจิงแล้วก็อิชามาลิคิฟังคุยที่มีเอาก็เลยเดอีโคชันน่ะใส่ยังแต่ที่ก็ถ้าว่าทำนี่ struggle ซาแล้วก็ loss มังค่าทำสารนี่เลยอิชิอวาสักมียังอิชิอวาสักมีรามีอัลอันอิลิฮอกอิลิเสียสามียังเสียสามีแล้วก็ทำสิเทมีมีเรื่องนี้ทักเขาจิตไทยจีเลย discourage มันสบายมั้ยอีตุมีก็มองสัตว์ด้วยทั้งกับมาทั้งกับว่ามาวันนั้นสัตว์ที่บุปผามาแต่ใส่จีเลยละ very weak ขังร้านนั่นเด็กคุยเสด็จอีตุมีเสียสังรวมแล้วก็ encourage สามียังเจนี่ตุม in a we testimonies with through ไอ้นั่นตุมดีอวังราบิงลิคิ encourage สังไอ้เคลจิกว่า your faith ยัง your dedication no we นั่นน่ะ very แก่กันเลยสิก็แล้วนั่นน่ะแก่กันงั้นแต่ตัวออกทุยลิกเลยจีนองราบิงวัง important สักกันก็สาจินนะเจนนั่นตุมนี่จี challenge สังไอ้ยังก็จดก็จังสัมพังระ challenge สัมพังระมีเรื่องลีก็จดก็จังมาสัมพังระออกทุยเรจิมังวามนี่ยังริงพาลก็ออกทุยเรจิมังวามนี่ก็สังนาวันดังเดละอาตุมีก็จดก็จังจีเลยจีนี่ก็สังนาวันดังเดละอีจดได้เรจิเลยจีนี่ยังก็สังนาวันดังเดละก็ต้องก็เลยใส่จีเลยละนิ่งจริงริงใครจีมาเลยจีนี่จีนี่ตุมั่มไล่เสียเวรซีอักษรเดอพิษาหินมันนิ่มเขายังเวรซีอักษรเดอลันเคลจินเดละมันนิ่มเขาอีตุมนั้นพันิงกี่จีคิกเลยสิกะก็จดก็สังสัมพังละไปสิก็ฟูสัมพังละไปสัมพังละไปเวรซีอักษรที่ตุมนั้นคีquality คีเลยพลังรักเลยสิกะ really ขังจียัง to trust in God really เงจีดา really งฟับดา really ขี้อาศีดา really ดุลีข้างนั้นตัวอกทุยกี่จี important สามีทุยกี่จีอาคันเองอีตุมีเวรซีมีเรียนลียังเจน่ะ
arui rasung da yang arui rasung da testimony hang ji ajulam bong thang lim kup meriang struggles ku chung khle but through the struggles that I went through yang that I go through issue with Godfather yang issue founder he has always been an inspiration for me lan malemne ki kam malemne ta sai chilala antam stick ai ji phanyung laka chu sit ka sang chi le laka really nga khol ko ok thui and I'm really thankful to them yang I will not be who I am today if it weren't for them anikni awivang an meaning sa chi ji rui tha hi li mangning samra ka tha to ok thui sanik le ji ma them ne yang chena itum ning mateo se testimony when encourage changa yang kajot gajang kyak sam phang sala pai sik fu kyak sam phang sala pai ning hak to oksu se really si chang laka ok thwe tam saran chingri khai ring ka phaji bale jinge ji hangai jen itum move on sa wa phai sa se yang jen next itum na ba yang khwa tam saran next point ki dai ecclesia faith believes in God even when we don't see it yang even when we don't see it itum na material sai jilla in hang khai ji thada sit ka sang gi hiva material sai jilla sit ka chi han khalayang ka chi han le ji de itum arui Abraham li kho adam saran foreign land li okthui de yang foreign land li okthui ki ki ji tha mi kle ji lama them never na ali tu khui laga shura ga ni ji li walo da baw gi da ak ki ji tha mi kle ji lama them ne yang ta very we khang na laga foreign land ji li adapt sa laga culture ping ji li attack sa laga okthui ga yi dang de challenges li baba mai ji details en mang le ne thum thei de kle ne Bangalore li thum okthui de yang Bangalore li okthui de ram we na tala ga na ra laga thum hi li okthui de kle ne yang we're staying so far away from hometown and learning to live with the strangers and it is very important to adapt your ways of living yang itumna atumna katha okthui le katha ring ni kle ja atumi culture chi adapt masara cover now hi katha khomi ram le mok thiro the time yang no fit in masara the time in a you aka experience aka hang yang shula kaina Canada tu mutu ki themi le jang le re yang tu jingum le almost 18 to 20 years pa mai re Canada tu kambatui ki advantage ku chung khle jina marakali vegetables or shop kathali walaga when you go and communicate them with your local language ayi ngara bing jiring ka phang phai mlem nyang itum li anga laga ya ningshi veren somi ro no yo no tumli khumi ro main ra laga tumi drum tui dam khui da khle ji da itum li hangde ring phanai veren somi ro no da hangde there are a lot of advantages yang khumi ram le ok thire ji ka va chila tam khui plung ra challenges later the size la chi ka ta tong chi adapt sa plung ra yang Jana itumli Hebrew we verse 9 and 10 baking dara Hebrew we alternate itumli kitam king sak ngai kle ji khawa Abraham went out from his father's country to Canaan yeah he was not just counting on God's promise Verena Ali ngale hi mira Verena nali hi mira he will become a father of multitude he will become a father of nation hi mira ji wangena follow gasala maning mne ya itumna bakyang adam saran Hebrew 1 Timothy 6:7 to 19 ji bakyang adam saran itumna te it's much more than that Abraham the take ji la Verena kho kleo de yang from the moment Abraham received a call from God he realized it He obeyed and have faith that there is much more than that. In a kahang kangana kala sit kasang mang maning la there is much more greater award awaiting for me. Chi khikle ji ga ma katang ma khawaya mirin yang kachingram chili refer sanwa itum na reference park yang staran chili ki pisang hai yang ji thada. Jena gupta maman da itum gupsang maman sa say the last result itum park yang ji tharan ki tekle ji ga the fruit of faith in God. Sit kasang we atay yang kiwang sit kasang kala sit kasang we atay ji itum na pa 11 to 12 pa kyang sitaran yang Abraham and Sarah we karzan hi nutum na tay share da claim meaning la yang details na mahang limra Abraham and Sarah itum na Genesis 17 we all the way until 21 pa datum siran details na tay Ali verena anikini li verena ralaga nanikini now later go the khang adam saran masi changrar thui yang tada they couldn't believe wow jingkum ya khali now le ki jiwa the question sa de anikini le yang Sarah ji jo adam le jingkum sa ka kai sa de aru honi context an yang ga ba jingkum sa ka hi wa ma char lim ne se nim la yang
อาหารละมะกาลิมเนจัดละมะจาระลิมเนขจวยดำจีจิงกุมสากลินนั่นเอาเลยรู้เขาจีดหังนี่จีได้เช่นอับราฮัมละ90 years old กายใส่กษาสมศกแล้วก็ขจวยดำละรักให้เนี่ยแต่ใส่จีละเวรนะอาลีน่าเลยรู้เขาเช่นanyway through and a lot of generation will be blessedอาลี covenant promise มีให้ได้จีกับไปนะเวร we promises จีมะกายมันเนี่ยจับแต่น่าวเราน่าวอัคลีอาลีไอเซกก็หัวน่าวจีลีไอเซกก็หัวน่าวจีงรุมสังมียังเช่น through Isaacงานมารานมีใครจะทัดอารุยรัสุงเตอิทุมนิสกขมียอักขังสาดเลยยังเช่นอับราฮัมลีเวรนpromise ใครจะทัดนุทุมอวังรับบิงวิลิละอัคเลดเลยมันนิ่งมาเลยยังอีนาวิวังฮิสามิงไงซิมครุยวังอีฮิสามิงไงไม่ทีรังเลยก็ really secret prayer อัคเลดเลยจิตลำนิ่งมาเลยยังทุมอุกลงลีอีไม่ทีรังเลยก็ very อีลิฮิมีพลุงโล very อีนาลีทัดสามีพลุงโลเดเสียกษาจิเลดเลยจิตลdiscourage มาซาเสมันนิ่มละจิมเลยสักว่าสักกี่ชิ้นเนี่ยว่าอักษรได้ถุงชีซาเสนิ่มละนางรับบิวังเสียสามีเราอารุยนั่น witness มาซาร์สาลไปก็ต้อง witness มาซาร์สาลไปแต่ใส่จิเลยละเสียสักใครอัธยาศัยใครจีอะไรมามั่งใส่มาเลยยังเจน่ะอีตุ่มนะอับราฮัมมีเรียน observe สักอย่างอัธารจิตารันคิดเองละอันเอาลำซองยังอันเอาลำซองอับราฮัมนะ really นี่ยังต้องดิ้งเดสิจังเดข้างขังนาวีสามัญคิสัมพังเลยยังคิสัมพังเลย he lived the rest of his life in tent moving from place to place wandering from place to place คิสัมพังเลยยัง what did he receive เวรนมักขวัดสกมี uncountable blessing ยังอาลีมีเดชีวิตทุ่มมาลายเสียงอานะอกทวีลีริงเดเลลก็ต้องว่า witness มาสารสารไปยัง witness มาสารสารไปก็อาทิข้าวดิลีitum we are the testament nimla we are the testament to his testimony chena now make up the itum na kitam khir kle jiga ba we text when itum ni kitam khik le jiga now make up the main point and kitam khik le jiga what is mean to be a father of faith itum na questioning han lui ke chatam saran khik le jiga obeying God's call and trust in his faithfulness to fulfill his promise itum kika kirasok neglect material size la Abraham with ada jihan la ka khang khang na adam saran sokami ji itum sanala mukhiram ne yang mukhiram re chena itum na phaniung gi ji ba khigle ji ka awang rabingly encourage sangai yang how many of you spend time with your son with your family yang okti re sang ka sangkhat re sang khai ne yang now ngarabing ni city li pam la ka pam de now ngarabing technology yang 5 years 7 years ping la technology khigle ji aru expose sa khai ne chen avavoi na now ngarabing relationship bi ta thui ngai khai la why because of electronics yang electronics in along li ra jang hau gi da mang khai the relationship bi chen question na tum li challenge sangai yang how many of you spend time nutum ava agsada naungarabili thangka hokhui laga how many of you spend time to pray for them hokhui laga inauralu say ajuva sha sang room say the pam room laga atam spend out atam kusok likle and not only that how many of you take time to understand your children na naungarabili hokhui laga inau kathalikle ajuva nu mirini kathalikle ki struggle salikle katha to opti likle ji nutum spend time sa de la pam room laga phaptat le la na naungarabili because there are children yang itu mungkin nak ujung kelai sini ayah ini ada struggle saat le ini ada jod le tu saya jadi le siapa ni ini struggle saat le jadi macam ni hang le hang saya jadi lah tu mah busy sana itu oktui ot na busy sana itu kisah le jadi macam ni telah hang testimony le yang jadi ujung thor ni tu ni challenge sangai ini awa aksada let us cultivate faith like Abraham and not be distracted by the things of this world. Og tu ilum silau jili krom tiao da no sim krubing li malai hawe. Og tu ilum silau jili krom se dau da na naung rabing li neglect hawe jili mang sai se. Ka more importantly, give priority to your family. Na naung rabing li priority milo. No sim krubing li priority milo. Finally, don't give up on your children no matter what happens yang. Naung rabing kya ka chakshi sai jili la. Don't give up on your children because our Heavenly Father never give up on us. Yang itum kya ka mori phungai ji sai sila kya ka thuk da itum okulongi ma khau gisum khat ma khau khai niang. Thada pai gom jo liang ta
train it liva ko pam tharan nganam sinai da mang ningram de ang tum krang sang da ningrar da mang ningram de ang nganam sinade itum uklung hi thada makhau hai dem de makhau jingkat makhau hai no ta sai jilala Jisu Christ yang Jisu Christ more mak phunga more ki klei ji mak the ya jina lei sinau gi da itum li ta laga khama khau ji wi jana ho khwi laga kham khau ji wi jana khwi sok khwi laga itum li nganau ka de ringa da mi ring ka thar mi de meaning chi jiwa we are bound to die eternally yang more ka phung wi wang in more wi wang in more ni tum li khama khau ji ne sai ngai sai laga thiau gi ji no thiau gi ji khai la thiau gi ji la ka Jisu Christ na ji ma sang sak le tum ni ho khwi laga kham khau ji no sok laga inau na hi li pam ka thiau ro kho da ku sok khwi laga itum ni ka thang ma kha vai mi ring ji mi de ji kam mai na ava yang atang isi ya ko man hang khai sa da ava bingli sim khui ka thana head they are the head of a family itum chi ma malai ase naw ngara bingli ka tang khui gi ji naw ngara bing na kai laga sa dak le naw ngara bing na Malay si tel ok thui da klei jili nan step in sa laga very mathun khui laga you should be there to reconcile yang khani mai na khamasung ai na tom laga rak laga ok thui mi ring kla ok thui sim kru akang sa gi jine mening la chi thai ka this is what God wants us to do yang this is what God desires us to do chen itum chi sa se mening la jen na ngara bing la chapapam let us not take it for granted ava male lo ok thui da klei mi chung klei da klei ne yang shifu la ko ok thui da klei mi chung klei da klei ne nu tum ma chukeng lo yang ava mak klei yi wi wang va aphai akha ga ta tek me la ga da 100 meter race or 1 kilometer sam lok ji tha ne yang aphai amak akha mak ala na krang sang da chwa ra da or apang ga ta me la ga or phek ta me la ga ngi lung li her sang la ga riak sok lo ta khang tha ne yang wi wang ji ko nu tum wi wang ga thak la you will have your own perspective yang Jana itum treasure sa se avavu gi ju aman ka sakchi phapta se yang avavu gi ju aman ka sakchi tum phaningui se phaningui la ka ningsi se appreciate sa se church ko khao dam lila how many of you take time to say hey father daddy aba ningsi her ko nan sami khayo wang iningsi gi sang ningsi ko then how many of you have said that Simung laga tanga chot la kai no khong dam tra avali ho khi laga cha thang ni da cha thang mi laga pamurum laga ava ning share ko ning sim thun sa da ki kamrun dar sala cha ti ni wang ran khami ko da sha sang ru mai sha sa mi her da jim sa de le ka va itum ajiu sa se ning lang jingku ma khli akshi da mang khra ko ising ra yang jana if you have never done that take a time to appreciate your father pray for your father thank your father Jenny tum ji sa se jen ava wama klei ping tum la atang khang ta da discourage ma sa se yang really de klei ne vra jenny tum li thang gi de tum than mi yang mi jing e jenny tum discourage la ma sa se generally hang khai ji ta de tum phaniung jing se yang itum vre hi va le gi sia vre ne itum vre hi va phapta la khai vra ne itum na material size la itum na ma phaning warer size la Abraham na kirasok ni kle da mathela blindly follow salaga khang na atam khang na ji thada itum na really sichang laga vre sia ga sa da really sichang laga vre with really khang na da oktwe tam saran sokhmi ji na san lam khim re ji na hangai yang jena a ring ator this encourage sangai ava katong liang be a father of faith now the na ngara ra khai ji tharan no we pay on yun do oktwe no nimla pay on yun do oktwe no when they grow up your children, your son, your daughter will be a channel of blessing to many people around the world. No we pay John kala nan sami khai chui samanai na mi kchong sok mi sam phangki jinwa itum thang kam thang kha ok tuen kan thi aure yang numbering jing mare atang itum verse 12 le hang guys that Abraham is looking forward to eternity yang life eternity. It's not just a temporary things of this world. Itum tun sang ta paisa or mi rin wi wang pasa wi wang da hot na laga sifu laga chot da mi rao sa da ok thui da kleni yang ari ka mamalaya se yang our perspective itum we are just a pilgrimage yang this world is not our home ok thui itum wi sim manim ko itum wi ram manim ko there is a much better place awaiting for us chen ok thui da le laga really ngavap da Vren ki sang ngai kle gi jili khang na la ko ok thui se nim lang chitharan chita to ok thui cover at the end of the day God will bless you
itum katang makawaya sokhamiji samphangre ji hanglaga nasamau kayang. Once again, a very happy Father's Day to each and every one of you. Vren na tumni makawada sokhamiji thangbi ji da tasung mi chingro no ji hanglaga tangau kay.